Koyro Yohannisa shemppuwa ichchasha. Kiristoosa yaagidi Yesuusa ammaniyaa ooninne Xoossaa na'aa. Qassi Aawaa siiqiyaa ooninne A Na'aakka siiqees. Nuuni Xoossaa siiqiyogaaninne azazuwaa naagiyoogan Xoossaa naata siiqiyoogaa eroos. Ayssi giikko nuuni Xoossaa siiqiyoogee azazuwaa naagiyoogaa. Azazoykka deexo gidenna. Ayssi giikko Xoossaa na'aa gidiyaa ooninne ha sa'aa xoonanaw danddayees. Nuunikka ha sa'aa xoonanaagee nu ammanuwaana. Ha sa'aa xoonanaw danddayiyay oonee? Yesuusi Xoossaa na'aa gidiyoogaa ammaniyaagaa xalaalay xoonana. Haattaaranne suuttaara yiidaagee hagaa. Ikka Yesuus Kiristtoosa. Haattaaranne suuttaara I yiidoogaappe attin haattaa xalaalaara yibeenna. Geeshsha Ayyaanay tuma gidiyo gishshaw hegee tuma gidiyoogaa I ba huuphen markkattees. Ayssi giikko 3 markkati de'oosona. Hegeeti Geeshsha Ayyaanaa, haattaanne suuttaa. Ha 3 issoy issuwaagaa p'alk'okkona. Nuuni Asay markkattiyoogaa ammanikko Xoossay markkattiyoogee asaagaappe keehi aad'd'ees. Ayssi giikko Xoossay ba Na'aayyo markkattido markkatettay hagaa. Xoossaa Na'aa ammaniyaa uraa wozanan ha markkatettay de'ees. Xoossaa ammanenna uray ooninne Xoossay ba Na'aayyo markkattido markkatettaa ammanibeenna gishshaw Xoossaa worddanchcha oottiis. Simi markkatettay hagaa. Xoossay nuyyoo med'inaa de'uwaa immiis. He de'oykka A Na'aan de'ees. Xoossaa Na'ay de'iyoo ooyyoonne de'oy de'ees. Xoossaa Na'ay baynna ooyyoonne de'oy baawa. Xoossaa Na'aa sunttan ammaniyaa intteyyoo med'inaa de'oy de'iyoogaa intte erana mala hagaa intteyyoo xaafaas. Xoossay koyyoogaadan aynne nuuni A woossikko I siyoogaa nuuni eriyo gishshaw A sinttan yayyokko. Nuuni woossiyoo ubbaan I siyoogaa erikko nuuni ay woossidoogaa I immanaagaa eroos. Ooninne hayqoy bessenna nagaraa ba ishay oottishin be'ikko Xoossaa woossanaw bessees. Hayqoy bessenna nagaraa oottidaageetuyyoo Xoossay de'o immana. Hayqoy bessiyo nagari de'ees. Taani inttena hegaw Xoossaa woossite giikke. Mooro ooso ubbi nagara. Shin hayqoy bessenna nagari de'ees. Xoossaa na'i ooninne nagaraa ubba wode oottennaagaa nuuni eroos. Ayssi giikko Xoossaa Na'ay A naagees. Qassi xalahe halaqaykka A qohanaw danddayenna. Nuuni Xoossaageeta gidiyoogaanne ha mule sa'aykka xalahe halaqan haarettidoogaa eroos. Nuuni tumu Xoossaa eranaadan Xoossaa Na'ay yiidoogaanne nuyyoo akeekaa immidoogaa eroos. Nuuni tumu Xoossaa giddon A Na'aa Yesuus Kiristtoosa giddon de'eettees. I tumu Xoossaanne med'inaa de'uwaa. Ta naatoo, eeqatuppe intte huup'iyaa naagite. አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ክርስቶስ ነው ብሎ በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወልዷል። ወላጁንም የሚወድ ሁሉ ከእርሱ የተወለደውን ደግሞ ይወዳል። እግዚአብሔርን ስንወድ ትእዛዛቱንም ስናደርግ የእግዚአብሔርን ልጆች እንድንወድ በዚህ እናውቃለን። ትእዛዛቱን ልንጠብቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይህ ነውና። ትእዛዛቱም ከባዶች አይደሉም። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋልና ዓለምንም የሚያሸንፈው እምነታችን ነው። ኢየሱስም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሚያምን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው? በውኃና በደም የመጣ ይህ ነው፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ በውኃውና በደሙ እንጂ በውኃው ብቻ አይደለም። መንፈስም እውነት ነውና የሚመሰክረው መንፈስ ነው። የሚመሰክሩት መንፈሱና ውኃው ደሙም ሦስት ናቸውና ሦስቱም በአንድ ይስማማሉ። የሰውን ምስክር ብንቀበል የእግዚአብሔር ምስክር ከእርሱ ይልቅ ይበልጣል። ስለ ልጁ የመሰከረው የእግዚአብሔር ምስክር ይህ ነውና። በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው። በእግዚአብሔር የማያምን እግዚአብሔር ስለ ልጁ የመሰከረውን ምስክር ስላላመነ ሐሰተኛ አድርጎታል። እግዚአብሔርም የዘላለምን ሕይወት እንደ ሰጠን ይህም ሕይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው።
ልጁ ያለው ሕይወት አለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም። የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስለምታምኑ ይህን ጽፌላችኋለሁ። በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው፣ እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል። የምንለምነውንም ሁሉ እንዲሰማልን ብናውቅ ከእርሱ የለመንነውን ልመና እንደ ተቀበልን እናውቃለን። ማንም ወንድሙን ሞት የማይገባውን ኃጢአት ሲያደርግ ቢያየው ይለምን፣ ሞትም የማይገባውን ኃጢአት ላደረጉት ሕይወት ይሰጥለታል። ሞት የሚገባው ኃጢአት አለ፣ ስለዚህ እንዲጠይቅ አልልም። ዓመፃ ሁሉ ኃጢአት ነው፣ ሞትም የማይገባው ኃጢአት አለ። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአትን እንዳያደርግ፣ ነገር ግን ከእግዚአብሔር የተወለደው ራሱን እንዲጠብቅ ክፉም እንዳይነካው እናውቃለን። ከእግዚአብሔር እንደሆንን ዓለምን በሞላው በክፉ እንደ ተያዘ እናውቃለን። የእግዚአብሔርም ልጅ እንደ መጣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቡናን እንደ ሰጠን እናውቃለን። እውነተኛም በሆነው በእርሱ አለን፣ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው። ልጆች ሆይ ከጣዖታት ራሳችሁን ጠብቁ። አንደኛ ዮሐንስ